ngokuphilisa uxolelana Khumbul'ekhaya 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 Ngitshele mngani kuyini ukwazi ukuya esikoleni ngifunda nencwadi ngiphenya namaqabunga ngize ngiphuma impandla angeke ngazi ukuthi kuyini ukwazi imbukeli kodwa umbhali walenkondlo udokotela uBW Vilakazi kwakuyindoda yolwazi lapha sime emgwaqeni owaqanja ngaye nokuwukuphela komgwaqo oke wahlala bawina indondo eyaziwa ngokuthi iNobel Peace Prize ngikhuluma ngotatu Nelson Mandela kanye nombishop uDesmond Tutu sekwamukela ke Khumbul'ekhaya kusihlwa kanti nawo amazwibela indaba esikuphathele zona kusihlwa mina ngubonani Ndlovu wena yisa kehle nini manje bamakhanya le ndaba besikhulumeli liyana ukuthi sizohamba vele ukuthi sizohamba siye ekhaya manje yabona umdlalo wonke lo ukhulumayo Endabeni yethu esivula ngayo kusihlwa mbukeli sivakashela endaweni yasePitoli eSoshanguve lapho sihlangana khona noBonani Ndlovu onesifiso sokuxhumana noma wakhe owaduka esemncane asilibone udaba lwakhe mina Bonani Ephraim Ndlovu nomaka Chavani ni tswariwe laya ni tshama na papa na kokwana ni kula na mantsongo wa mina loyi hi nga kula ni ku emhani laha hi nga kona hi le Soshanguve ni tsalele Khumbul'ekhaya hi ku aku emhani loyi ni nga kula ni nga n'wi tivi se ni twa ni kurile ku se ni na vutihlamuleri ni nga kota ku langutana na yena mana mina loko ni sungula ku twa ku ri vito mani ni sungule ku twa hi vo 2015 yeah that's 3 years back so hi kona se ni twa ku ri mani ve ri Mavis vito wa ka Ngqongqa hi ku a no sungula no vona photo ya yena ni nge se tshama ni n'wi vona hi matihlo a no twa vhele loko ni kula ni byeriwa na papa va ni byela vo ma 2010 ku ri you know what sweswi kurile swi mfu i fanele i tirhe tiyimele swi tiva ku na loko kuma mhani a nga ri na nchumu swi tiva ku loyi yena a nga ku tswala loyi regardless ku ri a kaya a nga ri na yena a nga ku kurisanga vhele xivangelo va nga ni byela hi nga vulavuli so ni kule vhele ni nga swi koti ku approacha mutswari no kasi why va ku loyi a hi mhana mina ni lo tikuma ni kurile ni ri so ni lava ku twisisa information hinkwayo ku na papa nga open ka mina ni byela ku ri mhana wena i mani so hi mehe ni fanela ku ni ti lavela hi nexe ku ri mhani i mani mara ni hele ni swi twa hi vanhu ve le handle na vona va nga ri sure ku mhani u helile kwihi ya loko ni kula treatment a yi nga fani ya mina na tindzisana ta mina lava landzaka mina hi ku mina ni wa 93 loyi a landzaka wa 94 i vanhwanyani va ri 3 so papa vhela va tshama va ri joni ni tshame na mhantsongo na kokwana se kokwana na vona a va isolate mina na tindzisana va khoma mina hi ndlela leyo ni swi vona ku ri loyi ingaku i mhana mina so ni swi vone kahle laha loko se kokwani va nge se lova va vula ntsena loko mi kuma ku maybe ni twisiwe ku vava laha handle va ku vonani loko ni fayita sa li hlupheka so va love hi 2007 na before va lova that very hi 2016 December ku fambe mhani lontsongo la nga ni kurisa ni ri na yena a ri Mxhosa se loko a famba papa va tirha Joni nkarhi walowo se kokwana va vabya eliya vo February March va ni byela ku ri vonani loko a swi koteka ku munhu a nga famba na wena loko a lovile a ni ta famba na wena cause a ku ri swilo leswi vona va swi tiva ku ri loko va fambile ka ha ra munhu la nga ta ni hlayisa mani ku ya hambi papa ni ri na vona na hinkwavo va swi tiva ku papa i ta hlangana na vavasati va nge ni nyiki treatment yo fana na leyi hambi a swi tika swinene ku va ni heta xikolo hi ku ni hlangane na tintshava to tala laha mara ni ti hindzile ni hlangane na minambu ni yi khupukile hi ku sapoto leyi a fanele ve na yona kusuka ka mutswari wa xisati
a yi vangi kona loko papa a ku hi mfumo mina ni hava mali yo karhi i mhani loyi a faneleke a yima laha a ku i nge endli sweswo nyika n'wana loyi mali hi mhaka ku ni swi vonile na loko na ha kula na tindzisana loko lowun'wana wa ndzisana ku yini wa xilava a va ta n'wi yimela still ma ni twisisa ku ri ya ku laveka i mali yo karhi mara loko i kula mutswari wa xisati a nga ri kona swa tika swinene ku va i fikelela sweswo se swi tikile ku va na xikolo lexi ni xi dyondza ni fika laha ni nga kona hi ku ya ni ya lava mhani loyi ni nga n'wi tiveki hi matihlo ni twa ku ri swilo swintsongo ka mina hi ku ni teke ti-decision tin'wana evuton'wini leti ni nga riki na support kusuka ka mutswari cause ve ri mutswari loko wo ze mi nga twanani swa wena swi nge ku fambeli but ni teke ti-decision teto ni endla swilo leswi mi kumaka a swi nga koteki na namuntlha na sweswi ni ve qualified for this teaching certificate xikwembu xi endla ku ri ni vona ku ri mina evuton'wini ni lava yini hi ku na vanhu vo tala vhele va pfumala va na vatswari hinkwavo mara a va swi tivi no va lava yini evuton'wini cause va humesiwa ndleleni hi tichomi va nga wu voni na nkoka wa dyondzo va rivala hinkwaswo but a ni zangi ni swi rivala sweswo na loko ni tlela navusiku ni ta byela ku ri hlayisa mhani laha nga kona so i believe ya mina leyo ku laha nga kona swi vula ku ri i hlayisekile. Lexi nga ni vilerisaka ngopfu i ku ni fika ni kuma na swi tiva vhele ku ni nga fika va ku maybe a va kona kumbe ku na ku hundza misaveni hinkwaswo mara ku tsaka ka mina ku ni va kuma laha no khongela ku ri ni va kuma va hanya ta lunghisa swihoxo leswa khale. Loko no va kuma va hanya vhele ni va vona hi matihlo hi ku vhele a ndzi tshama ni va vona feeling leyi nga ta va kona ya ku tsaka swinene. Koko mina ngu Bonani Ndlovu. Bonani Ndlovu. Wena yisa kehle nini? Yini awuvankulunkulu wokulunga yini? Amanda. Ibonani ubantu. uNkulunkulu wokulunga awu Jehova Thixo. Ikona ka Mavis ngqangqala. Nangu Mavis. Siyabonga mntakwethu. Yimi ndimumama wakho. Uphuma phi? Ngiphuma e-social ngube mina. So ungawarishi ukuthi ukhona ubonana ekhaya and angazi next ukuthi uze waba nomama and all that. Ngoba ngitho nasekhaya abangitshela lutho phela. Khulile manje. Uphi Ndlovu? Khona Uphi Samuel? Usamazi? Ndiyamazi. Uphi? Ukhona ekhaya. Kwenzekeni? Manje bona uyafunda esikole? Noma uyasebenza? Angisebenzi mara ngifundile. Ufundile? Uphelele kubani esikolweni? Ngaqeda kudala. Grade 12? Yeah. And then wadlulela phambili? Mara ngitsho uyazi ukuthi aku easy if awunayo mama la uma ngitiva nobuhle. Ndiyamdiba. Ngitibela kwe? Ndimdibela Joburg lapho uSeme besebenza khona ehlala khona eBarracks epolice station. Umaze kanjani? Nobuhle. Ngimaze ngoba behlala noSem ndithe ndiyothola wena ekhaya eGiyani. Ndathola yena uNobuhle seyihlala noSem. Sona cabana. Saxabana azange ngixabana nobuhle besixabana nobaba okhona.
besixabana noSam. And then wahamba ekhaya and then Na ekhaya besenibuyile niseGoli. eGiyani besenibuyile niseGoli and so uNobuhle kwasho ukuthi ke bengathandi vele manje ile endlini kuNdlovu. Manje uNdlovu vele naye besixabana xa nifika endlini yakhe. Kabe nifike nibuza uNobuhle ngoba ndiyamazi uNobuhle benimazele ehostel lapho besihlala khona eWomen Residence eElixan. uhlala nayo Nobuhle. Besihlala endaweni enye behlala kwezinye izindlu mina ngihlala kwenye iblock yena ehlala kwenye iblock. Nezensalela Khumbul'ekhaya and yazi ubaba angazi ngalendawo ngoba ya akukho umuntu ekhaya angitshelile ukuthi wena umama wakho ulo ngoba ugogo naye bangafuna ukungitshela eqiniso. Bengafuna ukutshela ni? Ya ngoba yazi vele bebengakutsheli. Ya ngoba uthe angeke ngiphathe kahle. Angithi mina bangizaliwe angizange ngibona mani at all. Ya ngikuriswe mani Nobuhle. Uye wathatha irole yakho ekhaya. Angikhulisa njengomama namanje kaloku wayenganifuni nje Nobuhle mina ndandizohlala kanjani nobaba wakho wayeserious noNobuhle mina engafuni nokunibona. Ndandizothini ngoba ndandithole wena umncane ngakushiya umncane vele una 6 months. Ngibangithatha bangise eLim Hospital ni from there ndahlala emva kwenyanga akazi inyanga ezingakanani wangithatha uSam wangize eseGoli wabuya nami washiya wena ekhaya. Through uSam mina ndandigula mina ningaphilanga. Ndanginoshiwa ngumqondo. Thathu ukuthola kwakho wena ndashiwa ngumqondo. Ndanokushiwa ngumqondo. Aniri ibuya ngqondo. Bo uzoshona nje ungantibi at all. Benigula ngengqondo ne. Sama ngigula ngengqondo ndicabange ukuthi umntanami akekho la kodwa ngizowenza ngani ngoba ngathathwa usisi wami lo sendlini uyena futhi wandithatha wanisa ekhaya eEastern Cape ukuthi ngiyohlala khona ngahlukana vele nawe ngoba nami ndandizothini ndizigulela kungekho into enizoyenza ndandigula nanku usisi wami uyena wakushiya eGiyani futhi ngabe ukhuluma naye nje lamazwi wakhulumayo nanku uyena wakushiya eGiyani mina ndandizigulela ngigula ngengqondo ndiphinde isesibhedlela nokuthi uyasala mina ndandingazibuya sala mina ndakubona uhlayisana kugezisa nathi sihamba nawe xa sihamba ndifika today mina ndivele esibhedlela bona ntambama sahamba kundimi naye noSam sahamba mina ndandingazi ndithi useteksini ndandingazi ndithi mina ndandigula ndiyolandwa ngabe esibhedlela andazi ngusisi wami wakuyeka noSam ngababe bethanda ukuthi ndohlukane nempilo yomntana. That's why ke kwaba That's why naye bangafuni ukuthetha nami ngalendawo ngoba nama angitsho angizange ngimbuze ukuthi kanti umama ukuphi ngoba asikhulumi so njalo. Kwindlela bengikuthanda ngayo bonani bengifika nasekhaya ngikhuluma ngawo. Ungithanda kanjani ungafuni ukuzwa ukuthi ubonani unjani bonani ngikhula ngibana 25 it means ukuthi ma if mina angaza la yazi ini bengizoshona ngingamazi umama yazi bonani ini awuyazi into besixabana ngayo kakhulu noSam. But ukuxabana ayingeni kamina ngoba mina naSam nazala umntana imina. Ubebetha uSam ebebetha ebeshaya. Ngikhule ugogo angithanda kakhulu angalabi ukutwa next manje angithanda ukudlula nobaba. So mina uthe ugogo ashona ngo2007 ela ngathi ngilahlekeriwe imama ngoba angeke kumthola umama ngithanda kanjalo emhlabeni. Naye bashona athi I was 14 ngiyenza grade 9 athi I wish ngashona naye ubonana but ayikho possible. Umntanami uzohlukumezwa angazi ukuthi ngizophatheka kanjani ngoba she knew ukuthi ngizohlangana naye. Mayibona uzohlangana bona uzohlangana nami ndikuhlukumeze mina. Bayazi ukuthi ngizohlangana nani emhlabeni. Yeah. Lento ngingayaziyo ngoba I was still young so ama relatives akhe bangithatha the time ashona. Ngahlala nawo. Until ngiyenza i-matric ngabuye ekhaya ngahlala nobaba full time. So mara kunzima ukukhula umama ungamazi ngemehlo. Yasona. Ngitokubaba ngupfu. Nami nitokwa ukubaba mara ngitwa ububaba mara ngiyajabula. Ndikhensile mina. Ngicela ubona abo sister. Okay.
Ntwa ni tsake ku va tiva ku va ni va vona hi ku vele loko ndze ni kula ni fika laha swa tika ku tiva manana hi matihlo mara swilo leswi ni swi endle without approval ya papa so ni twe ingaku a swi nga ze swi lava approval ya munhu ku va ni tiva mhani loyi a nga ni tswala. Bonani. Hayi na mi vona na mina. Uyaphila? Ya ni phila njhani? Ndiyaphila nawe. So ni ri i mani laha? Mna ndingumkhulu wakho. Usesika mama wakho. Gama? Constance. Constance. So ngoba bangitshelile isitori siphelele ngifuna ukuzwa wena ukuthi like uhlala nayo mama and nawe uyazi ukuthi ushiye umntana like Umama wakho awungiremind awuzange maybe wangitshela ukuthi sifanele ukuthi ubheka umntana wakho nayo lena. Mamela-ke khehla lwami, umama wakho njengoba engumuntu ogulayo besithetha indaba yokuba kufuneka sihambe siyokubheka. So kufumanisa ukuba kwelinye isikhathi umama wakho akekho right. Esikhathini esininzi uqale ukuba right kulo nyaka, wabona lo nyaka ophelileyo yilo isikhathi ke sambona ethatha isikhathi eside eba right. Always amapolisa, even amapolisa walapha eMsawu besekhathele ethi ngeke samse esibhedlela. True ngendlela besigulanga njengoba umbone elimele nje apha walinyazwa ngabantu. True ukuthi mayigululwa nabantu. So sagcina esibhedlela ehamba iveki abuyise orahambe 3 days abuyise esibhedlela abuye sagula futhi. Kufuna kube indoda yami enhlala nayo ihambe yosayina akho sibhedlela angazange sisayine. Kuthi hamba sayine phansi uba hayi lo muntu right. Sithi last hayi u right qale phansi umuntu agula. So ukukuthanda siyakuthanda mntanami. Hayi babe sikulahlile. Into okunayo true ukuthi nami ngela xesha usala phaya bendingasebenzi. So ubaba wakho nogogo wakho bathi andikwazi ukukuthatha ningasebenzi. Usemncinci. So bazozikhulisela wena. So ndiloko ndizama ke nami ba ndikwazi uba ndicontactane nawe siye Alexander kubaba wakho naye ukuthi uba ingazuza ukuthi uzama ukusiavoida empilweni yakho. True ukuthi umama wakho uyagula, uyayibona. So ke ngoku mina amandla kakhulu bengingenawo ngoba andikho phambili kakhulu, uyayibona. Ndinguma omkhulu wakho kodwa ke ana power idlula umama wakho, uyayibona. So kuthe last year khona omnye umama khona apha ngwaseGiyani naye wabiza yena umama wakho bakhulumisana. So mina ngithe manje yakuyi lo mama lo wathi nayi ngicela ukuthi umntwana ningamdisturb usesesikolweni usafunda. Ubani lo baba? Andimazi umagogo wakho ngazi umagogo wakho wathi uyakwazi nefamily uyayazi so ugogo wakho seyatshona. So mina ndathi if ugogo wakhe bese khona beku easy kakhulu because ugogo wakho uyandazi ngoba mina ndike ndayi elini. Yeah. So wathi naye umntwana usesesikolweni singamdisturb njani somcingisa into ezininzi. Ndathi ke mina umntwana lo yasamfuna sifuna uba anzeni asazi asemlahlanga into nasi isimo sika mama wakhe. Asikuthi simlahlile. Phela first time nombona emehlo so. And was like angitho mina ngazi next ukuthi umama unjani yawubeka kanjani. So but ukugula wongazi ba yena umuntu ongaphilanga bakuchazela. Even if bangichazela ngeke ngibelieve ngisho. Yeah, but like isimo ukuthi maybe usimo saso ngiyabaza abantu baso ngoba nokukhazini khona umunye ugeli sister umncane wawohlayisana. Okay. Yeah, naye like the way so like you know sometimes you but ana problem na so that thing yaku laba kungibona emehlo ne ukuthanda kwami ukuthi imfika ngimthole asaphila ngibone nabo sister yeah mina family kahle kahle right yeah nisho nobaba la khona utatsaka ngoba bangitshela ukuthi like you know what one day ukhule but ufanele ukuthi ulande mama wakho ube na responsibility. Ngifuna ukuthi ube ndoda, that's why namhlanje ngindoda nimlabile nimkuma. Yeah. Exactly. Sexikwembu xikahle ne? Yes, xikwembu xitile. Xikwembu xikona. Oh, trusting ngaliwe. Yeah, so mina ni cancel. Leswi ni nga swi endla. And I just hope na n'wina niyathandaza ku ri se hi hanya
siqhubeke nempilo. Siqhubeke nempilo. Siqhubeke sihlale sihlangana njengomndeni. Ibile sikhohlwe lokwenzekile phambili, and yebo, then mntanami. start afresh yasona. Good, Yeah. good boy, good boy. So hayi mina ngikhululekile ni right. Siyabonga mfowethu. Njengoba ndikubonile mntanami, uNkulunkulu uJehova ndiyambulela kakhulu. Bona ndikhensile ene ndintsakile ndiyantsaka ukubona kuba na wena lisuku namuhla ene ndibona so ndibona limangeloyi waka athabile nawo. Ngana mina ngitsake ngoku. Eh. Ngoba nami ngizofunda ukuthi ngithi mama ne. Bantu. Ngoba yanditikela noku like umama omunye estradeni anginayo lento inside me ukuthi ngithi umama ngoba angizange aba nayo Umama so umbone. nawe ngizofunda ukuthi ngithi mama. Hayi sibonga kakhulu mntanami, kakhulu. Siyabonga ukukubona. Kungapheleli la sikubona. Ndimfisela kakhulu ubonana ubuThixo ngathi angaba naye, amkhanyisele nalapho efuna ukuya khona aqhubeka ephambili, abe nomndeni wakhe nomama wakhe nodade wabo bonke naba basegiyane bonke naba bakamama wakhe badibane babe yifamily, sibe sonke sibe yifamily, sihlale sibonana nama birthday senzelane, siqale kabutsha impilo. Xa ithi nguye ubonani Ndlovu ngizwe ngathi ndiyaphupha nje nangazi ukuthi kwenzakalani. Bonga uNkulunkulu owenzile ukuthi sihlangane namhlanje. Ngavele beningasazi ukuthi sihlangane kanjani. Ekuta ka mina la anchuwile nyana ku ri ni nga fika ni kuma ku ri u le daya ri kona misaveni ku a ni vhele vanhu va ti fambela se mara a ni tsakile hi ndlela yin'wana a ni swi tiva ku ri swa endla kuma ku va kona mara a ni swi tivi no mhani va njhani hikuva a ni vhela a ni nge si tshama ni va vona na le xikandzeni na loko va ni hlamusela xitori xexi ni nga xi twa na kwalaho ku va fambe njhani a ni swi expecta ku nga ku ri munhu loyi mi kuma ku i hlangana na swa so a disturb-eka miehleketweni nkarhi luwa loko a za a famba ni siya mara loko ni ri laha ni vhe ni tshemba loko va ni byela xitori hinkwaxo cause xa linka exactly na lexi ni nga xi twa hi vo cousin na hi vo papa na hi vo kokwana. Ingihlaba umxhwele mbukela indaba kaBonani ukuthi ngaphezulu kokuhlupheka ahlangabezana nako ekukhuleni kwakhe wakwazi ukuthi asebenze kanzima agcine senguthisha. Sithemba ukuthi uzosebenza ngamandla futhi ke kuloku ekwakheni ubudlelwano obusha noma wakhe. Nawungaba sethubeni lokuhlangana nalowo wakini owakudukela kudala uma nje ungabhanda bakho phansi ithumele ngefax ku-86 511 7440 futhi usithumele ne-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi usithume incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. Asibonane emva kwalaba. Endabeni ethu emfushane kobalahlekile kuleli sonto sihlangana nomama uTekisile noNhlanhla Magwaza waseThongathi ocela ukufundisa indodakazi yakhe uBongiwe Nxumalo owaduka ngo-1977. Asilibona udaba lwakhe kabanzi. NguTekisile noNhlanhla Magwaza. Ngihlala endaweni yaseMagwaveni oThongathi. Ngibhalele Khumbul'ekhaya ngokukhathazeka ukuthi uSikhumbul'ekhaya engisize ngendodakazi yami engahlukana nayo ngo-1977 engugama layo uBongiwe akaNxumalo. Ngahlukana naye endaweni yaseThethe, kusho ukuthi ngihlukana nobaba wayo uShushine Andreas Nxumalo. 16 noma 18 ukuhlangana kwethu, uqala kwethu nje ukuthandana, kodwa yena emdala kancane kumina. Sasihlala ndawonye endaweni yaseThethe. Wangilobola ekhaya, ngahamba ngayohlala kubo. Ekuhambeni kwesikhathi-ke ngathola lo Bongiwe ngo-1974. Kuthe nje ekuhambeni kwesikhathi sase siyahlukana nobaba kaBongiwe.
esethandana nenye intombazana yakhona lapho endaweni yaseThethe. Ukuhlukana kwethu-ke akubanga kuhle ngendlela engase ngihleli kabi ngayo. Engishaya, engenza nje yonke into engekho esimeni sokuphila ukuthi umuntu ukushawa. Ngagcina-ke sengihamba ngayohlala kwamalume. Wafika yena evakashile, wafike wayicela ingane ukuthi ucela imvakashele. Okay. Yahamba-ke ingane ivakashile. Uma sekufanele ibuye ingane, akasayibuyisi. Uma sengihamba mina ngiya kuyena ngiyocela ingane. Usethi cha ngeke ukwazi ingane ukuyithola ngoba wena angisakufuni kodwa ingane eyami. Ngibuye-ke lolu daba ngilibikele umalume. Bese ethi umalume ayikho nayo into azoyenza ngoba vele lo muntu unjani ukhokhile. Bongiwe Nxumalo, uma wakho lo, uTexile noNhlanhla Magwaza, ngiyakufuna ngane yami Bongiwe ukuthi wazi noma ungazi manje ukuthi ngikhona ngisaphila. Emveni kwesikhathi eside sidukelene ngingakwazi ukuthi uphi. Ngiyafuna-ke manje ukuthi sixhumane. Noma ngabe nginenkinga uyakwazi ukuthi khona ngizokwazi ukuthi ngixhumane nawe, nawe uma unenkinga ukwazi ukuxhumana nami njengomzali wakho. Ngiyacela-ke nomphakathi nomndeni ungisize kikho konke nje lokho esengikuchazile sikwazi ukuthi sixhumane kuze ngikwazi ukubona ithambo lami. Ngiyamthanda ngohleze ngimthanda. Mbukela mathandeka, uma ngaba nolwazi nokuthi kwenzekani kuBongiwe Nxumalo, sicela usithumele SMS ku 42988. Khumbula ukuthi SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa ukuthi ungakwazi ukuthi uxhumane nathi ngokuthi usivakashele kwiwebsite yethu kanti ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde sitholakale futhi kwiFacebook kanye na kwiTwitter. Mbukela mathandeka, sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi nginifundele enye izincwadi ezivela kini kanti yakusihlwa ifunda ngalendlela. Dear Andile, my name is Lulama and I was born in 1976. I was raised by an old lady, Vuyiswa Abigail Martin Mkobo, who died in 1987. That was the year I found out that she was not my biological mother. In 2014, I started trying to trace my mother's whereabouts and I had some leads. In the same year, I managed to get a hold of my mother's sister, Mavis Mfebi, who is still living eKala. And she's the one who gave me information on my mother. In 2015, I lost my phone that had all the contacts that could lead me to the direction of finding my mother. Apparently, my mother is Nxumalo Mfebi, born in the Eastern Cape, eKala. She later relocated to Ceres in Cape Town. Unfortunately, she got married and changed her surname. Andile, the pressures of life are forcing me to search again for my mother, and the fact that I have my own children is also a push. In life, it is important to know where one comes from in order to connect all the dots of life. Your help will be highly appreciated. Kind regards, Lulama Mdidimba. Awu Lulama, sengathi konke ngahamba njengoba ufisa. Uma ungaba nosizo ekutholeni umama uNxumalo Mfebi, cela usithumele ifax ko86 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Kaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli. Khumbul'ekhaya, Private Bag X345, Melville 2109. Avitula mina Eric Miyambo noma Mozambique sweswi ni tshama la Thokoza.
ene ni tirhela le Meyerstal. So ni hlekete ku ni balela va le Khumbul'ekhaya ku na papa n'wana ni mu tivaka na tshama xigangeni. So loko a tshama xigangeni ku na timpfula wa hlupheka, se ni kombela va Khumbul'ekhaya ku va ni lavisa maxaka ya yena. I gama la ka baba Alfred Joseph Makhanya, ni mu tivela ku ra ni tirhela restaurant Meyerstal. So va kha va tshama le va tshama ku hluphekeni. Se a hlangana 1997 a va khoma ti-piece job nyana, na piece job a va ha swi koti ku khoma ti-piece job hikuva se a khegulile. U vava ni kumane na yena ku loko mi vona a hluphekile la yena a hi kota ku hi lanxinyana va ndlela nyana breakfast nyana va kota ku va dya na lanxinyana. Loko hi na swiambalo ha teka va nyika va kota ku ambala va fana na vanhu van'wana. U vava muti wa right ka hina, a ku na xin'wana xa ku biha hi xi vona ka yena hikuva loko hi tshamile na yena hi kuma swidyondzo swin'wanyana ka yena. No ni vona ku swi balulekile ku siza munhu un'wanyana loko mi vona a hluphekile, ene a nga siziwi mina ni ri noxe. Va ko van'wanyana va taka va ta siza ku la yena va mi nyika swin'wanyana na swin'wanyana va swi kotaka. So hi mhaka leyi ni endlaka ku vhela ni khathazekile ka moya wa mina. Mina hi tirha ku hlantswa timovha, and then loko hi na bava hi khuluma na yena swa ku loko u kuma ku ndhavuko a nga tshamiseka ku nga va njhani na a ku na nkingha. Kun'wana na kun'wanyana a nga swi kota ku loko ku na machansi ya ku a nga famba a tshama ku a nga famba. Hi bava ni rhandza ku i munhu un'wanyana a balulekile ka vanhu van'wani. Loko hi tshamile na yena u tshama vhela hi bula a hi kombisa vutomi lin'wanyana. Swa laveka ku un'wana na un'wana a va na mudeni wa yena. Mina swi ni taka hi maputi na mina siku rin'wana ni ta kuma van'wani va ni siza na mina. Nkarhi wun'wani ni ta tshika ni khomiwa ka kwala hi mavabyi, swi ta kombela vanhu va ni siza na mina. Hi leswi ni endlaka ni kumeka se ni worried ngopfu hi swona. No a family hi laha u kumaka kona rirhandzu, u kuma ku u tshame ni family ya wena. So loko u tshama u ri wexe njhe mina ngo tshama ni ri noxe la ku ni swa mundzuku u ta tshika u khomiwa swi karhati u nga swi koti ni ku pfuka u famba. So loko na maxaka ya wena kusuhi swi tshamisekile. Mina ni tsakela ku ka bava tinxaka ta yena loko ti ri kona ti tshundzeka kusuhi ti humelela kota ku va mi teka va tshama na yena. A loko nga va kumi va maxaka ya yena hi ta zama ku hi vona swin'wanyana, na loko va hlanganisa na ku na laha ku tshama vanhu van'wanyana va ka va nga na tinxaka, hi nga swi kota ku va mu zamela ku a kota ku ya tshama kona. Lexi nga ni karhata ngopfu mina ku vona ku xaniseka ka yena. Nkarhi wun'wanyana a khomiwa hi mavabyi kuma swa ku a nga na swa ku munhu wa ku mi nyika maphilisi, se a heta hi tsutsuma a khemesti a mi xavela maphilisi hi fika mi nyika na mati. Na mi rhandza bava, na mi rhandza ngopfu. Ni kombela ku loko tinxaka ta yena ti kumeka vhela ti va ti tshundzekela ti teka bava a tshama le kaya. A nga va munhu loyi a tshamaka ehlathini, loko ku na timpfula vo tsakama nkarhi wun'wana na wun'wanyana. Va Makhaya na mi rhandza ngopfu ku i munhu un'wanyana njhe hi nga kula na yena ni mu tiva ku ka malembe la ni nga ka wona se swa kulile manjhe loko a kumeka a tshame khwatini a swi ni khomi kahle mina. So hi kombela swa ku hi lava maxaka ya yena vhela ma va ma kumeka. A ni mu fisela ku loko hi famba hi lava maxaka ya yena hi makuma vhela ma va ma mu amukela, va mu teka va tshama na yena. Leswi ni navela ku swi endleka ka bava Makhanya. Ku ri laha hi tshamaka kona lani hi le Mqashweni ho renta na yena. Manje vinyi va muti lana va nga tshika va nga tsakeli mhaka ku fana ni leyi. So na le ka vola va ku tshama vanhu va ku hlupheka, swi lava munhu loyi vhele a nga munhu wa la South Africa yi nga va yena a nga fanele ku mi teka mu yisa kona. Igama lami uMzondeki Alfred uMakhanya, hlala eNigeria. Kubuhlungu ukuhlala wedwa, kodwa-ke uzakwenzani nangabe awunayo indlela yokuthi ungahlala kwindawo ongahlala kuyo uhlale nabantu, hhayi awunayo indlela uzohlala kanjalo. Ukubuyela ekhaya ungabuyela kubani ngoba angikwazi kuyohlala emzini yabanye abantu, ngifuna ukuhlala kweyami indawo. Manje lapha anginandawo lapho, ukukhula kwami phela iy'nsuku ziyashintsha uyabona, neminyaka iyashintsha. Manje ngeke ngazi, ngeke ngikubalele ukuthi kwakunje kwakunje, hhayi ayikho leyo ndaba. Into engangijabulisa ukuthi ngithole indawo ngihlale, mhlawumbe kungaba ngcono ukuhlupheka. Akusukwenza kwami, ukuswela umsebenzi ukuthi ngikwazi ukuhlala kanje.
Ayisikuthi intando yami lokuthi ngihleli lapha ngokuthanda. Hayi. Ukuswela umsebenzi. Uthando lukhona ngani ngoba naku sengifikile phambi kwabo ngilethe yini uthando ukuthi ngoba ngiyabathanda ukuze ngikwazi ukuya kubo. Ngihluphekile. Ngilala nakabuhlungu nemvula ziyangiphazamisa la. Manje into engiyayijabulela lapho yini? Akukho ukujabula kimi. Ngihleli kabuhlungu nje. Ya uma ngaphindela ekhaya nakhona mhlawumbe ngaba ngcono, mhlawumbe kungabi ngcono sazi. Kunjani baba? Siyaphila njalo. Yebo. Yeah. Manje bamakhanya le ndaba besikhulumile liyana. Ukuthi sizohamba vele. Yeah. Izingubo kuphela. Izingubo kuphela. So angazi uzosithatha zonke lezi ngoba ukunye kumele kusala ngeke uhambe konke lokho angazi. Nasitsakela vela kuwana uNkulukumba lokumbona vela khathazekile iba munhu loyi nakekeliwaka angavona munhu lokashaniseka umutsiketa munhu angatsikiwe loko hanya kuve na mphazamo nkolano vela loko ehleketa ku na yena mundzuka siku atatsundzuka ku afamba la mashaka yena lumanga kona ku kota ku tlhelela kaya tshama kona manje angaze anga swikota ku endla leswi mhaka lezi senza ka ikhathaza vela mfamba laba mashaka ya yena manje bamakhanya ngoba uzohamba uyekhaya manje yabona umdlalo wonke lo ukhulumayo uma ngabe ngekhaya no problem. Okay. Yabo. Yeah, into nje ngibuza ukuthi ufila kanjani right now rawo. Uma ngekhaya ngiyajabulela ngekhaya nami ngokwami. Danke baba. Anikombela ku loko ifamba iteka riendzo leri yaba kuma mashaka yena ba makhanya hikutsaka ka mina tsaka ngopfu loko makhanya ta kota ka famba kuma mashaka ya yena ku washaniseka la nga kona vela ni swo nje kombe adlilela nga kona ya switivi so afambeni vila mashaka yena makumeka vela mina ka mfambulo nga ka wona nyamuntlha nditwa na ntsaki ngopfu ntsakela loko yafika va kuma mashaka ya ka baba va kuma va le kona va mu yamukela a vuyela kaya tshama kaya na mashaka a nga kumeka tshama la tshamaka ku lo a tshama kona kumeka na hlupheki ngopfu ka matshamela le ka wona Engiyikhumbula kwena nangibone labantwana kuphela ayikho enye into engiyikhumbulayo ngale ndawo ayikho into la ngikhumbula khona kula ngithi la lithi kufanele khona le kubantu abami yoko into engiphethe ukujabula kunengi ngoba bengivele nginesifiso sokuzobabona kuyilapho nganamandla okuhamba ukufika nangibone bona kuyajabuleka ke indala le ikuqala ngagcina ngabo 60s hayi namhlanje ayisekho into engayikhumbula ukuthi kwakujaleka kanjani sengayilibala zonke lezi Oko Ngena.
Siyabonga. Ngiyani mama? Siyaphila njani? Sikhona. No, sihamba sifuna. Sifuna baba Joseph amakhaya. Okay, mina ngumntanakhe. Second born. Yeah. Igama lami Lucy. Yeah. Okay. Ubaba mina ngimazi kudala ne. Mazi lapho ma 1997. So ubaba uvela impilo yakhe akuna ukuthi kanjani labahlala khona. So ngizengacabanga ukuthi ngibhalela Khumbul'ekhaya. Ubaba ngasebenza umuntu ohlala nje endaweni ongasindawo right. Ya imvula ziyamnetha ini so sicela ukuthi la ekhaya nimamukele. Ngake ngamfuna ubaba isikhathi eside. And then 93 usisi wami wamthola. Wamletha kami ngahlala naye ubaba. And then I'm sure ngahlala naye 2 weeks. Ithe evikini lesi3 wahamba ubaba wathi usayobona umlungu la edrobheni. Wahamba zange aphinda abuye. And then isonke lesikhathi bebalo kubamkhomba la eSprings. Ngihambe ngiyondinda eSprings from Cell Park, Cell Court ngindinde nje ngingamtholi. Phela kutholakala leset yasemestadi ngale. Ungangitshela ke baba. Ubuya kuphi kanti manje? Kunyaka osibili ngila eAlberton. Bose Alberton. Yeah. Oh. Ubuya khona nje Alberton manje. Manje ngoba mawuvela lapha kuKhumbul'ekhaya uthe ufuna abantwana bakho usibongele nobusi noZandile nomzwakhe. Abasekho lapho. Sekusele mina ngiyi1. Kubayethu. Bashona. Okay. Boy 3 kusele mina ngiyi1. Mkhulu le. Ngoba nemndeni wakini nawo sowuphelile kusebenza uAnsombo noAuntie Grace naba ngazi ngoba sekuneyinyanga nyana ngabagcina angazi noma basaphila na. La. Mina nginayo inkingi ukuthi unjani ukusiphi isimo. Mina ngiyakudinga njengoba ngangikade ngikuthathile vele kuqala. Sohlala nami la uNkulunkulu khona uzolenza icebo sizophila njengabanye abantu. Kodwa ungasaphindi ungidoje ke. Ngiyakudoja ngeke. Angeke angisho wangidoja lo kuyakudala wathi usayobona umlungu edrobheni azange usabuye. Side nalesikhathi lokuhlale la izigangeni baba. Ngangiphatha kabuhlungu baba lokulendlela le wahamba ngayo azange ngiphatheke kahle. Mina ngijabulile ukukuthola ngazi wena ofujabulile na. Benginesifisa nami sokunibona manje nathi sengatholakala ukuthi ngibe khona hayi ku right. Ayikho into engaphazamisa futhi la. Okay, ngiyabonga makusokusho wena ukuthi manje sesizohlalisana ngokuthula la. Nawe. Yini baba le yakwadisa kangaka ukuthi uhamba ungasafuni nokuhlala nasemndenini ke? No, intenze ukuthi ngakwazi ukuzela emndenini la. Imali zokugibela nginazo nokusebenza umsebenzi noma ngithi ngijula imali isuke ibe ncane ingalingani. Yabo. Yiyo into bengibambile ngize ngancedwa kuyo. Manje ngoba noAuntie Khathazile lesikhathi lesahlala eThema wake wakuthola wahlala waphinde wahamba. Ngasuka kuye ngahamba. Nakhona ke ngicasula yeke umyeni wakhe. Anendaba kakhulu. Nganyanya ke mina ngawo. Wabese uyakwadi uyahamba. Yeah. Okay. Hayi mara manje akusamela ngokwadi ngali yandlela. Fanele sihlale nje. Uma ngabe ayikho into ephazamisayo ungakwazi ukubekezela. Kodwa makukhona into ekhathazayo angikwazi ukuyibekezelela into engalunganga. La ekhaya ayikho into ezakuphazamisa ngoba yimi nje nabantwana bami. And nalomuza ngiyakhelwanga indoda ngizakhele. Manje ayikho into ezakuphazamisa lana. Okay. Kanjalo ku right. Mina nosisi wami ngokulamana kwethu wasithatha baba wena wasimixele
lomndeni angithi and then ugogo wabe suyathutha Yeah, saya le emelo masibuya thina sabuya sesilandwa angisho umkhulu wami uNhleko senihlukene nina nomama ngithi masifika ngapha sathola umkhulu wami ngendaba zokufunda kakhulu sekashintshe nezibongo njengoba manje angisho uyazi sibiza Nhleko mara kungibusisayo ukuthi siyambiza lo Nhleko mara besizazi ukuthi sibaka amakhanya manje yaba lapha inkinga thina mase sibuya senihlukene asazi kwenze njani nawe azange usasaphinda sikhona ukubona sesikhula nje ngaphandle kwakho ngiyakhumbula baba yini lengaka yayikumoshile kangaka uye lo Nhleko nalo mamakho yibo abantu bengikhathaza kungako ngize uzudela nje ilizwe umndeni ngoba satisha ngatisha ngihaya ke mina ngoba umuntu uma engidedela ngimiyeki ngiyashaya maya ngabona ukuthi akusizi ngizawuboshwa ngisingiboshwele abantu ngcono ngiyihambela soloko ke wahlukana nomama akuzange uzame ukwakha umuzi hayi khona kumele ngishala lokho uziphilela edrobheni edrobheni sisi ubaba vele yena akuna namarumu lathi behlala khona emarumini abantu nje basihlalela isigangeni ngiyakwazi nami lo so mina uma ngimbona vela ngendlela beyaphila ngayo ngiyakhathazeka kakhulu ngiyajabula amakhotha abuye la ekhaya umamukele uhlale naye sicela nawe baba ungaphindi uhambe emakhaya ukuhamba kwami uma ngabe kukhona into engihlupha engisokolisayo uyasho sisi ukuthi la lo muzi lo uzakela ulunge kahle ke yebo all right so uzohlala naye la uthi akuna nkinga ezakuhlasela nje kanjalo good naku kanjalo kulungile siyacela angifuni ukuthola indlela inkulumo ezingalunganga nokudelelwa nakanjani into njengalezi angifuni angisebenzise and then nithina futhi ngangithi sila abantu laba abakholelwa kakhulu esintwini njengoba ungibona ngathwasa mina and then zonke lezi zifo lezi engikubalela zona angithi njengoba bekuloku kushona ungekho makugezwa awukho and then zonke lezo nyama lezo zila phezukwakho and then yize bese zikuvale kakhulu impilo yakho vele beyingeke izikhanye nama ngabe bowungayenzani ngoba sinyama ziningi la kuwe manje fanele siqale phansi ke sikugeze and then ngokumikise ke abantwaneni bakho ke hayi right mokhuluma kanjani into kufanele yenzeke vele yaba ngiyabonga ukubona nami ngoba phela nginawo umndeni nomndeni wami uwe nalabantwana laba babosisi bami namanje ngizokuthatha ngikuvuse ebantwaneni bakho uyobabona ngibonga nje ukuthi ubuye sizokwazi ukuthi siphile hayi ngiyakubonga lokho akhe sesisi ntsaka ngopfu ka siku la nyamuntlha loko swi kotile ku afika lana ka umuntu ka baba Makhanya ngikombela leswaku loko hi famba va sala la kaya ku rhula switshembisi swi va nga mi tshembisa na swona ni vatsongwana va sala la kaya va na ntsako la mutini va nga sali va Makhanya va munhu va nga ta suka ka tlhela famba a tshama khwatini kombela va sala la kaya va mu cukisela hinkwaswo swin'wana swo swi lavaka va mu nyika swona sizongishiya ngiyabonga ayikwenze kahle impela ngiyayibonga leyo ndaba angiyazi ukuthi ngizawuphila yiphi impilo kodwa ke njengoba mhlawumbe ngoba ngibona abantu bami mhlawumbe ngizophila kangcono ile ndaba ukuthi ngingahlali nabantu abami bengiphatha kabuhlungu kodwa njengoba sengibabonile kuyawuba ngcono ungasinto na kube ngijabulile la ngihleli khona bengiloku nesifiso sokubabona ngifuna nokuthi ngingaba nabo ngaso sonke isikhathi ngijabulela umntwana engimbonile ngiyakubonga nako ukuthi ngilale ekhaya uma ngabe kukhona ukungithinta kabi ngizawubuyela emahlathini noma ehlathini angibulawa yilutho mina ngilapha ehlathini ngithulile ngikhulumi namuntu akekho futhi nomuntu ongikhathazayo aziphelele baba nethi manje zilungile muhle wena baba ubaba iminyaka eminingi engingasambonanga ngayo ngiyacabanga 25 or 26 years
side kakhulu isikhathi. And then noma bekushona abantwana basekhaya bengibabhlungu ngoba ubaba bekangabi khona. Angisafuna abuyele esigangeni, angisafuna abe usikhotheni, sengifuna kube umkhulu wabantwana bami ngendlela eright. Ngivale sonke isikhala, naye avale isikhala kimi, sivalane mina naye. Ngizomhlabela imbuzi, nethi ngifuna ukuthi afike la ekhaya bese mangihlaba imbuzi ngizomshayela omunye umcombothi angawazi. Siyahamba ne. Ngibonge kakhulu. Okay ma. Ngizosana kahle nomkhulu. Yebo. Umkhulu Makhanya usekhule kakhulu ngeminyaka nangomqondo. Esithemba ukuthi kona lokho kuzomenza ukuthi abuke umndeni ngamanye amehlo. Simfisela impilo enhle nengcono phansi komndeni omthanda kakhulu kunanokuthi ahlale eyedwa phansi kophahla nje. Sithi ukuthula nothando kuwe mkhulu. Endabeni zakusihlwa sihlangana nabantu abawile baphinde bavuka bazithatha mbukeli okwenza ngikhumbula amazwi kaNelson Mandela lapho ethi khona ungangihluleli ngempumelelo yami kodwa ngahlulele ngokuthi ngiwe ngavuka kangaki. Sikuvalelisa sisevilakazi street size sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo khona lapho ungaphambili wakho nilale kahle. Abazali bakhalela umntwana wabo
uzwa